Da bia maka cho se beka ne sene esimi etie yemfa bi enka won se da bia meka cho no yenyi bi so emfa emfrimu ye bekọ ne pe ni ejirejina no kama ena enduada na otwefo enso eni ebonyankopon pa ese odi betwa na otwe nso asomdwie eni enigye eni ahotomu mede dia kwasensia asemi de kabre na edoso just gone by komo e ba bede na anopai the porous nature of our borders sene your borders ahodo amaodo na mo ebo ahye oye mamu sa ahye ne sene tokontokro ededem ena yenua kwetena of Joy News aye ho documentary mapano kakra ede achiro documentary na hwe no some custom officials yeso mo je between 20 Ghana cedis and 200 Ghana cedis ema croford ne ema fakoti kwanso ewura ye man custom officials kaprene sempoa yo mo agenti man croford ne ema ye substandard fakoti kwanso ewura o man Ghana mu okasa woka onye nyame ya no chambe ko the next phase mama ka council bia penfo bia betwem ko edika kekeke about our port your land port your sea port your airport custom officials 20 Ghana cedis no mo be niema eye inferior abewura Ghana mu enema nipa de ye ho a ensem fata 20 Ghana cedis Trebia na mekano o kan krofo nti ase yes your politicians do play a critical role but sometimes ye yi pagini ni kakra from so de hwe yankasa civil servant yankasa private servant ye adwuma na hwe esuni banya ye dead o man mu a unyi obi no otufu wo ho 20 Ghana cedis. And so Mekaya, I think OECD, penny for the two just said, ye kra niema almost $400 million by Ghana, na ye substandard. Sanema do we nyina fa kwati kwanso, e be wura ye maim. And niema worth over $400 million US. Eba Ghana to do na so for Togo e hye so eneba so on custom performance show money no 20 Ghana cedis you a disgrace to yourself even to your family who you mayama because of 20 Ghana cedis na day a day wow ye adwuma me atwa company no ye na ye nya adwuma so ye be ye den ye nya adwuma ye be ye den 20 cedis what you bribe 20 Ghana cedis so be fa ne ma ensem fata enwura Ghana mu o man wasem money po Ghana wasem kese pa po ne po ene tete wo sa no how enye ni pa bone sem ni adwembone ene o man ba pa ya eni ni pemu a ubeda ye Ghana sei wonim ni pa ebe customer dwuma no aye wonim ni pa ebe customer dwuma no aye wenya kwenya either protocol anase wakasa modemo anade do eurum wenya kwenya ba eurum se wo somo minam 20 Ghana cedis e na wo gide yi Ghana ama na Judas Krabaji sa yam yenye sa o yam yenye sa
time me ya make say ebeko so say ya because o man yakoye MPP and this system we say ya ankronkro adwuma bia enka ya pam no but the worst form of the punishment ebe transfer aben adwuma no because MPP ko na di NDC be gina check say na ye pam Ghana for free but ye hwe nipa na dia waye e dia manyo sembe bata ho ebe kala no it a bedroom for they feel comfort because when him say ye dania ye nyina di the worst form yen transfer no this will be everybody and go to prison the worst form yen transfer no it way ye be na free to go share so ye ne ko applaud ye no say the teacher ni bi da suba boni bi edi school A yes yen transfer no go school B sasa do school B obesa bibi anyo mo enkosi aga enkosi hwe enkofo ya anas arem ya anas echi omo professor Johnny Vasatabes eko port enkosi sei omda so ye adwuma ho enkosi sei they start work ete hu bie ni obie mu ehu pa ni hu ebi ni obie mu no say it here wo kwa wo beko because odebone no say the worst form yen transfer no eto me di sa bone say ya dey say o man no ni asa ko tram bia ka say Ghana de enye yi o say nipa na Ghana de say na ko ne de me nua da be Ghana de enye yi but what the 20 Ghana 20 cities ama obi e de eniema ya eye on wholesome ewura wo memo beto ama o manfo adi na se bedwe wo biam se ya aduane ade na ode eba wo busua betimi akwakoto bi se ya aduane e na omade ba wo busua wo obi e kwan se eniema no emna wo busua betimi akoto bi adi it is capital time basabla 20 Ghana also busua kwa pam fra busua nim because utimi fa de papa mafie wa forge cars eji fie eji sase no 20 Ghana de utimi giye also ye pamo se the custom ni ba na sa je se ase veje 20 Ghana 20 Ghana now I no better ko to adwa papa be fie be no aba ayenim gwase aye shameful every time can you so free politicians yeah but say da mo betimi am de MPP and this nsema to nchen se na Ghana be cost speed of development mu no ko ahoma dwiri mu ena mo say so krofo na ye chiro mu anas areme ya anas de no koye e wo tema port no e ko si say they are still working eto mo mo ahye be ye more we ni ekwete na te kwa ko hu ba yo so be kwa na bi kwa 5 Ghana be ko na be 5 ti sa no mo se ye bo wiase hia dondo nyina aso mo fie desi wo ye nim guase fo dodo oh da bi wo ye nim guase for too much adai edi anko ase Ghana ye ni pa bone Ghana ase ye ni pa Ghana na kasa so aso ye Ghana fo bone ye di Ghana bro ye nwi ho se Ghana ne ye di na bro yes politicians ne ampa ba me no mi so ni ban ba ne ye da na die me no mi so ni ban ba ne ye da na die omo so free ankasa so ye mu etini ye na ejinjo omo so omo ye mu wo soro no wonya kwanya so da Ghana borders ano bon mehu ban pa bonifo ntimi ammo anwurem obi amfa de ginjan anwura o memo sam de meji 20 Ghana mani pan de abem habi Eden dodo Eden
Edin dodo. Edin papa. Na mse Nyankopon na betimi hu omai mobo. Nyame na betimi hu Ghana mobo because the kind of people na ye wo ye memu no. I know den. And I'm not doing too much. Hey, there be too much. Too much. The same officials here ne ko temaport kohwe. Na make say enema ne bo eye de edwa so nyina so. Temaport for ebi so ka ho. Some of the officials are what airport ne so ka ho. And the containers ababedru ya ye kwakwe no yes ya target. Yet we target container na otwe na isi wonom. Or in the one demo jaba chino. It will be on local cranema de bo mama babeton. Demo di chino. A cabio bebo ne must be over transfer the amaye. And ye target agama for containers or airport. Where's my target? Where's my target? Ye can I can and then the purpose and people and a good potter. Tis obedient yet wait to yet target. And a month for them was a bab bunting, and I'm not quite bab a bedroom, and your tongue, ya tagging a good on them. And I demoted a chichi me brie. Or I'm getting my furniture on them. Se pesi who commits me a fasu be, I'm a near my boss above my, you feel this switch report on them. You could say, Jina be on them, you could show them Sadia Cosso. And your landlord is Nemqua, you could see port and so. There be yes, a dreadful be on Masabi, Pessabi Kumianis Capebre, and Tosso Meniso. But sometimes, would it be that's not a cabin bo to sell one product to a Ghana, we show. Delay basa. Bureaucracy too much for Ghana. Bureaucracy too much for Ghana. But from Kata A to Z, as we now see about Chrono. Kata for A to Z, we're feeling in the Sabo Chrono. The train minister, yes, be a share a land port and go, you put your seaport in this one. And near my a delay, get the phone near my your port, I would do. What can a man babedru? What quality sharing in every quadrant my target, not a Swiss one. Me say a single fish do. Not the watch tin fish do. And a man a year or back a cretin in Nadia to castle ab a palmy again. Yana said, Guasif way, a Google, a port, a Togo, a Shasua, 20 Ghana more GG. Nim Guasif when to a maimu. Yanamo Bashamo, and Namoma, Shamo. Baby, the tip of Peko, you mean you name Guasin walk of Adiaba. And Obako Square would never for Messano, said Papaji bribe was a 20 Ghana. 20 Ghana bribe na Papaji. She a kay. What about my papa? 20 Ghana. And I saw my. So 450 million US dollars. And Yama ba Ghana and Nam Kotikwa to do not for Togo so and a buyer na and Semfata. Ayo, one woman was sharing so. One woman was sharing so. You do a minor brosa, you knew. So mine sa ye nwene ho ne sa ko gine tire so ne ya pampa so ese so se Ghana enye mawo because me no me na ye no enye de o man be ye da me no me ni suban no o man enye ye da o ka se me ka na ka se MPP na enye ka se NDC na enye me no me ni suban na ye na de e no me de to soro no ye ya brofo dodo atu bani wa Ghana for tim dodo. Yet, papa. Pesami kumnya akwaya na teacher basasa. Kwe be first you perform and ye dream. What kind of people are we? Sometimes when we are recruited to animals, as a nipa, we don't reason as human beings. And even boy yana a time, yana a bufu, yana a ya. Edi di paniye. Edi di paniye. They be to consider ni nyansa nche ye da ba ya bro
pesemi kuminya na ntintwitwa e na de yegyina babi yegyina Broni nim nyansa nchen ye da ye yabro pesemi kuminya na ntintwitwa efiri mu a ye se ma ne nkoso a Tisa kwasinsi hu se cameraman koso hey bepe kwa bia so kunani mu ase asai no ebi na de mu na de se abanwuma no please ne so gina kwa man 2 cities na ni age no de ahye ngua system se ya na etito me sanko fozo nya kwa tu kwa kotena brocha na se be kan kwa siasam kire se e na aba brocha wo kire systems ne ya adwuma nyam na maye ya bonkunya wa himfi ne fro bi dwanto ahene tunya so beko dwanto ade ama no o man be aka me se o man bie dwanto ne mo bie no sa ma ne be yeye o man dwanto ahene wom twia kai na de boni dwanto ne ko patch wa ma ne de boni achew o be da tumpon udi boni ya so twin be ba no na dwanto ahene ja tutu ne tumagu down chanta chaw na we de msta wada mo na we de o se wa fom pa o man be da yedie o man be da yeye yam na moye yenye ne se ya ne enkoso ne ensai no ye nyina ye ntrem se ne ensai no no man ne se no man tetene mpansam na mo nkotra wo sa frɛ enye video enka se binsemu no fa nkyerɛ ye se Ghana de okwa system se nyadwa ba wonya akwanya to make the system to work de na wo ye wo di 20 Ghana e oboda ma me hu to bomro ye wo di 20 Ghana ma ne nkotra US na hwɛ video ba ye de aba Ghana ya broche de hwe nyema ye adwumo ukotena boda 20 Ghana de nim guase ne tesew koma ye kwabra sa tena pan foto aso yankopo ya admo china me kaka tuma professor James Masata mes ne anas mo video ni nyina so me kaka just say ankosiaga enkosiaga because amanyosoma se bi nyansanim ene ye wo Ghana ha Yamanya osme nyansa di nyansa ba ko kura se ni yenima dia eye developmental politics enima dia eye partisan politics ye funtum ni nyina afra ene de ye de ko mesu ya ba pa me enkoyi na di sesie ndc for be sorry mane nane na ndc ma power na MPP in position yenimo de se MPP be sorry nyansa nim nyansa di nyansa bi nim We are doing and managing Ghana for a selfish interest. Mesi nipa ne ukubia ubetwa so aba. Obie nu abone a we be wonya so akatwa ansa na ofra asase we so. Nobody. Obie abenya ne bone so akatwa asro ofra asase we so. Me de akwese isia. Ya de pese mu eto aso. Asemi edika.